tun hnaya Myanmar airstrike a civil mi an thi report wangin UN ho tu te chu an thlaphang hle November thla a Arakan Army AA in security force te an bai nuwa Myanmar chimlam Rakhine state a boina chuangna sa hle a kumsang ni somni pakhata sipaiden sarkar an paithlak nuwa atam zokin in ka haiti to pandu ani United Nations ho tu Antonio Guterres chuan Myanmar sipaiten Rakhine state a khosang sang bai mek thu thanga an hlo thon thu asoya tual chung mi te chuan March ni som pariat khan AFP hna mi somni chuang an thi ti asoi November thla Arakan Army AA in security force te an bai nuwa Myanmar chimlam Rakhine state a boina chuakna sa hle a kumsang ni somni pakhata sipaiten sarkar an paithlak nuwa mitam zokin in ka hai chu ti topan phut ani UN ho tu thupuang tu chuan Mr. Guterres chu sipaiten thlona manga bai puyan thlak mek thu report awma wangin a hlau thong hle ti asoya nimin khan Mimbia township a civil mi tam takan thia hliam tam takan ombokani ti in asoi Mimbia township hi state khopui sitwi marlama oma tun hnai kareng moza chung khan AA fighter te chuan an ti to vekto ti asoya Mars ni sompariat jingdar khatle min somli panga vel khan thardar khuwa hi thlona manga bai ani a mipa somle maichia pali tele no pang som ten nunnan chan ti in khomi pakhat chuan AFP ril kan khuwa hian in beina halom ngai lova ma se sipai ho hian bom mangin min ron bai ani ti in ven himnalama a hming tarlan du lo chuan asoi midang pakhat a hming tarlan du lo po in bompuaka hian mi somni pathuman thia mi som pariatan hliam ni in a soi boka tun hnaya boina chuak wang hian Rakhina mi sang tam tak anin son chuaka kumsang ni som pasaria sipaite beina wangin Rohingya mi nuai tam tak chu an than omram Bangladesh a an tlan chhia ani mobile network tam zo ka tlak chet wangin luikam bial nena in biak pona harsa hlea hunta sipaite hian sitwi hi an la to a ma se tun hnai kareng maza chung khan AA fighter te chuan a chevel district a an din mun an siam thle ani indona hi thren omram India le Bangladesh a po akang kaina sa hle a thlama sa khan Bangladesh a hian Myanmar tanga boina chuak zinga mortar cell ka chua chu ramrikal tanga atlaka wangin mi pakhatin nunna chana hi Myanmar ramri biala ral thuam keng namtlem jok poleng mazat zinga mi ni a an zinga tam tak chuan kumsang khazako somli pariata Britain atanga Zealand na an mu nuwa sipaitenen an in baya autonomy le sumlak lu na tam tak thunun chungchanga an bai to ani Manipura ukhrula Congress meeting nei lain ral thum keng misual te chuan silain met puak MPCC president K Megachandra chuan inrin ni khan Chingai assembly constituency a teinem khua meeting neya ukhrul district outer Manipur biala tangin Congress intentive candidate Alfred Kangam Arthur chu ral thum keng misual ten an bai ni in asoi Congress bhavana thu thar thedar tu te akomna MPCC president K Megachandra chuan Urkhul district outer Manipur biara tanga Congress intending candidate Alfred Kangam Arthur chu Chingai assembly constituency a teinem khua meeting naya silai keng misual ten an bai ni in asoi Alfred hi MLA luini a thole ni khan ukhrula Pawarai sirui khua a TK Woodland Resort a po silai keng misual te chuan an bai ani MPCC chuan Manipura Chief Electoral Officer le State Sarkar chu Ukhrul District a outer constituency candidate ta na ven himna hum halna konga mala turina ngena hei hi poi khoina a thlen wang ani Megachandra chuan candidate tum ani angin Alfred Kanam Arthur hian ni thum kal ta chung khan inhlan campaign na mipuya kom thin ti soya hetiang din huna hian March ni som pariat tlaidar ni vel khan
TK Woodland Resort a van tlang in khoma a tel lain silai keng misual te chuan an baya hemi hnu hian meeting hi nol sakani a Alfred hi thole ni jing dar som pakhat vel khan teinem khuwa ral thuam keng misual ten an baile ni in MPCC president chuan a soi heng thil thleng te wang hian Alfred hi dan keng ko tu te chuan arang thayang bera security cover pe kan ngaya he thil hi democracy chan chuana ni a chutiang ani lo chuan mi puya bik takin kan candidate te dikna chanvo chu ti chiata ni ang ti in a soi chu baka hetiang thil thleng hi alom chhunjom zel ani chuan Manipur state a in thlanna zalen le felfai taka om don lo ti in kemika chandra chuan a soi SSC chuan Manipur ta na government job exam result chu data an khol khom ti sual wangin an la let le New Delhi March somni voin hian PTI sarkar lai pui ministry sanga milak na thok tu staff selection commission SSC chuan Manipur exam result anu kira hei hi ati palwanga face khata data tlak cham wanga ni commission hian March sompanga khan Central Armed Police Force CAPF Constable General Duty Secretary Security Force SSF Assam Rifleman General Duty le Narcotic Control Bureau Examination sangni somni pania sepoi te result nu ber alo puang to ane Manipur dan le thupek din munawang hian state tel candidate te chungchanga physical le medical test chu face ranga nei ani thu SSC chuan hriatirna siama atar lang SSC hi sarkarin na alak na lian ber pol ani a na ber chu Central Ministry le Department ranga Group B non gazette le Group C non technical post zonga lak vekani Manipur BJP MLA Rajkumar Imosing chuan ex-post siama Chief Secretary CS chu sarkar lai pui official te hna thlen turin angen tia soi Mase state sarkar chuan hetiang enroll tu te hi a bei meka CS chu he thil hi central official te hna thlena siam thatani thainan mala turin a hriat tirani